Naitwa kwa jina la Matumaini Mari. Tuliweza kupokea vitanda, tukaweza kupokea vifaa vya wamama, waliweza kutilia matanki mwa hospitali yetu. Napendelea tena kama espere itaweza mpendeza atuongezee tena ile vifaa ya wamama, mavitanda mwa hospitali vile walitupatia kweli, ijapokuwa kile mtu anapewa anakuwa na shukuru, lakini ni ya kidogo. Kama ataweza tuongezea itaweza kuwa mzuri. Na hospitali yetu ni ya kidogo, kama ataweza tupatia msaada wa kutujengea itaweza kuwa mzuri. Vile vile na kutujengea lupango hatuna lupango, wagonjwa wako watoroka, na madawa pia. Hivi kwa leo make watu wako wasumbuka, hatuna msaada wa madawa. Akituongezea msaada wa madawa make ataweza kuwa alifanya jambo la muhimu sana. Bongaba Rutiba Pablo, niko mganga mkuu wa Centre Hospitalier ya Runingu. Hatuwezi kosa kushukuru wenzetu ba SPR kufatana na miradi fulani walitusaidia na bitu ya mingi kupitia projet ya Biskaya. Antuka walitusaidia na vitu ya mingi, walitusaidia na vitanda, walitusaidia na makute hygienique ya wamama, walitusaidia na bitu ya kukonserve mai impluvium. Inatusaidia sana. Shida zingali za mingi, kweli bitu vilitusaidia. Tulikuwa nalalisha wagonjwa chini lakini vikasaidia. Lakini ile shida ingali hatuyaona kama tunaeneza. Hatuyaeneza, tungali na shida za mingi. Ningependelea kuwaambia kama sana hii wakati ya mafujo hii ya vita tulipata wagonjwa wa mingi. Hii watu kuhamahama mamingini wakatuhamia hapo hapa. Tulipata watu ya kolera, tulipata watu ya mama walipata mashida za violence sexuelle. Watu yenye walumia na masasi kubatunza ikaonekana walikuwa wa mingi na wanakuwa wa mingi. Fasi ya kubaweka iko naonekana iko kidogo. Wale watu ya kolera haiko kila fasi ndio utabaweka. Inalombaka bakuwe na yabo fasi. Watu ya violence sexuelle ni mtu mwenye anapendaka vitu vipite msiri fulani hivi. Inalombaka kubatia ingine fasi yabo wenye mteza wasikiliza na kubatunza kawaida kama kawaida. Hospitali yetu ya Runingu ingali hospitali ya mupya. Hatuyaeneza kitu. Hatuyakuwa na vitu ya mingi juu ya kusaidia wagonjwa gisiri inalomba. Ukiangalia journaliste, lupango hatuna, wagonjwa habana security. Tukipata mfadhili mwateza tusaidia kututilia ile lupango juu ya security ya wagonjwa, tutaweza bashukuru. Ukiona hata madawa, hatuna mfadhili, hatuna wafadhili wanatusaidia na madawa, hapana. Inakuwa kama ile kuuza sisi wenyewe, lakini inaonekanaka ni ya kidogo. Hatuwezake kuuza madawa yote yenye inastahili juu ya kutunza wagonjwa yetu mzuri. Mimi ni Charles Keti Kaliombo, chef de village wa Kagurube, mgroupement Runingu. Inasema kwanza kwa wafadhili ambao wenyewe waliweza kumshindikiza SFPR kwa huu mradi. Nasema kwanza kwao wote shukrani, na shukrani kwa FPR kwa kutuletea huu mradi hapa kwetu. Hapa tumenufaika na miradi mbalimbali. Kwanza waliweza kutufunza wanaume na wanawake kwa ajili ya ubaba bora, wanawake kwa ajili ya umama bora. Pia wakatuletea mfadhili akatuletea vyombo vya usafi kwa ajili ya wamama. Aliweza kuleta vifaa vya wamama kwa ajili ya usafi wa ndani. Akawapa mambegeti kwa ajili ya kujisaidia kubeba kwenye maji. Pia akawapa masabuni na vitu mbalimbali kwa ajili ya usafi wao. Sasa tukaomba wafadhili waendelee kuwasaidia hawa wa
expert kwa ajili ya kuongeza vingine zaidi, kwa sababu tunawahitaji sana. Watusaidie na masources zingine, kwa sababu kuna masources ambazo ziliweza kufungamana kule juu. Inaomba na kuzifungua waongeze maji. Kuna marobine ambao waliweza kutujengea APD, ile marobine nayo inaomba ikuwe renforce na maji, kwa sababu kwa sasa haishoti, tuna marobine machache. Kwa mazingira bitabidi waendelee kutupatia ile mafundisho kwa ajili ya kuwafunza watu, kuwaonesha kama mazingira ndio msingi wa maisha wa mtu, kwa sababu tunakosa vyombo fulani. Kwanza sa vile tunakosa mabeshe, makupekupe, mambruete kwa ajili ya kuboresha mazingira, pia na mawese publique. Inaombwa tena kuongezewa mwa kijiji chetu cha Kagurube. Kuhusu hospitali kwa ajili ya sante, tunaomba vitu vingi. Ijapokuwa wametusaidia vimoja, ila haviatosheleza. Inabidi watusaidie na vyombo vya hospitali, mavitanda vingali vidogo, kwa sababu walileta vitanda havikutosheleza. Pia tanki ambao walileta kutosheleza nayo ni ndogo. Kungambo ya madawa nayo ni madogo. Inabidi vile vyote baendelee kusaidia, tuone kama hospitali yetu inaweza kaendelea.